uNkulunkulu omhle unyazi lwezulu oluvumela uba izoguqa kule ndawo emzini nasesibonakalisweni lapho kuphelele khona bonke abantwana bayingcele baka Jehova bavela eningizimu yonkana. Amen. Ngiyacela uNkulunkulu bangipha amazwi noma mabili noma mathathu engizowakhuluma abantwana bakhe baphile. Cela ngengoma yekhulu nesishagalolunye 109 ngoma ngeyekhulu nesishagalolunye lawo amavesi uNkulunkulu azongipha wona uba ngikhulume noma ngihlabelele wona. Amen. Nina nonke eniphume phakameni
Ngiyabonga manazaretha ingcwele ukungilekelela uma ngihlabelela. Incwadi ekaJobe isahluko sesibili ivesi lika 14 bese weqa uya kwelika 17 18 19 20 egcineni kosuku uyogcina usufunda elinumber 26 elokugcina u26 incwadi ekaJobe sahluko sesibili ivesi lakhona eleshumi nane bese weqa uya kwelika 17 18 19 no 20 bese weqa futhi uya kwelika 26. Amen. Lapha manazaretha ingcwele sihlangene ngendaba enkulu. Sihlangene ngendaba kaShembe. Sihlangene ngendaba kaNkulunkulu owehle emazulwini wazoba umuntu ebantwini. Sihlangene ngokukholwa. Ayikho into esihlangene ngayo lapha manazaretha sihlangene ngokukholwa. Sihlangene ngokukholwa. Kodwa namhlanje isihloko sethu sinye sithi ukukholwa okungenamsebenzi kufile. Isona sihloko sosuku lwanamhlanje. Ukukholwa okungenamsebenzi kunjani na? Kufile. Uyafana noma ungavela uyeke ngoba unawe umsebenzi unokukholwa kuphela. Ziningi izinto ezaziyo ehamba ngambili emhlabeni ukuthi ma enye ingasekho bese kuthiwa leyo nto leyo kayisekho ngenxa ukuthi lena enye ayisekho ngoba lezi zinto lezi zihambisana zibambene njengomuntu nje. Nikhona manazaretha njengomuntu umuntu mayihambe phila mubili eyedwa unomzimba unomphefumulo. Umuntu mayehamba emhlabeni umbili eyedwa unomzimba nomphefumulo kodwa make kwenzeka iphutha lokuthi lo mphefumulo uphume emzimbeni umuntu kuye bese kuthiwa akasekho sefile lo muntu lo ngoba uhlukane nani na uhlukane nomzimba. Hey ngathi sentene uhlukane nomzimba. Incwadi ekaJobe isahluko khona eseshumi esesibili ivesi lika 14 uzoguqa nje umshumayeli ufunda ivesi lodwa bese uyama ungakhathali. Sahluko sesibili hayi uJobe ekaJobe vula iBhayibheli egcineni incwadi ebhala ukuthi ekaJobe ngale kwamaHebheru. Ilizwi lenkosi
incwadi kaJakobe le isahluko esesibili ivesi lakhona ele14 uyogcina seqa eya kwele 17 kuya emashumi amabili aphinde egcine seqa eya kwelika 26 ithi ke isihloko sanamhlanje njengoba sihlangene lapha nje na kusukela ngeCape Town kuze kuyoma ngumfula omkhulu umngeni indaba yakhona ithi ukukholwa okungenamsebenzi kufile oza Mshumayeli kusizani bazalwane bami awukho omunye umboko ithi ke le ndaba kusizani webazalwane bami noma umuntu wethu uyakholwa uma ngabe umuntu ethu uyakholwa engenamsebenzi ukukholwa kumsindisa ngani na ukukholwa kukodwa kungenayo umsebenzi kumsindisa ngani na faka umunwe lapha akwazi ukuqhubeka faka umunwe ukukholwa mangenamsebenzi kumsindisa ngani uma silapha na entabazwe ngolwesine bakumvangelo ungekhona entabazwe ngolwesine angisho ngeweekend mina uma silapha entabazwe kusukuma insizwa yakwaMphofu iyaguqa lensizwa iphakamisa isuthu eBrown ithi lesuthu ngiode phesheya ngizobonga nangu uNkulunkulu omhle unyazi lwezulu ngoba ungibuyisela unkosikazi wami emhlabeni esehambile ayike into engangambonga ngayo kodwa wayengaqali ukukhipha imisebenzi ngesuthu ngoba ngisho indlu yonyazi yakhiwe uye wahamba waye enkosini wathi inkosi yami yezulu nomhlaba ngiyacela ukuthi nje mina ngedwa indlu lena olala kuyona yakhiwe yimi ngikhuluma ngokukholwa okunemsebenzi kholwa okunemsebenzi wasiyayakha wayiqeda wathola isibusiso masifika thina lapha ngolwesithathu sifika kade kiyo wabheka bezayo wakhe ubheka bezayo uMphofu yana yedwa omuhle ubheka bezayo uyana yedwa unjengobani sibonga umjado wena wakhe ubheka bezayo ngikhuluma ngokukholwa komuntu ngikhuluma ngokukholwa okunemsebenzi wakhe ubheka bezayo wakhela uShembe uthi ke manje ke lalelani weManazaretha sithuleke siyabukela lale sifuna ukuzwa le ndaba enkulu kanga ukuthi yini lena khuluma ngayo uthi niyambona lo nkosikazi wami uthi suma nkosikazi usho ufaka isiphika unkosikazi wakhe ke uyimfatsamfatsa umkhokheli soma bakubone uyasukuma uyaguqa lo mkhokheli mayiseguqile uthi lalelani weManazaretha unyazi lihleli lithule lithe dula lapha na epulpit lalelani niyambona lo nkosikazi uhambele kimi ezandleni wathula wahamba kwaphela amathathu engekho emhlabeni ehambile wahamba ngakhala ngaze ngayeka saqala manje salungisa silungiselela ukuthi ngoba usehambile emhlabeni mayifika ngala nezulwini lenkosikazi ofika wathola amakhosi asezulwini mayekhona amakhosi asezulwini esihlalweni esikhulu uhlezi unyazi lwezulu uma ekhala lenkosikazi ekhala lenkosikazi ekhala ethi hawu kodwa umyeni wami ngimshiye emhlabeni uzophekelwa ubani amatabunga na akhala lenkosikazi akhala bese kusuka inyanga yezulu iphakamisa izandla zombili ihlanganisa ithi hawu Nkosi yamakhosi ikhuleka onyazini Nkosi yamakhosi ngiyamcelela usekhale kakhulu ngiyamcelela ukuthi usalusukuza ukukhala kwakhe umphindisele emhlabeni khuluma ngonyazi baNazaretha ukuthi njengoba lula lapha nje na ikuphi lapha na njengoba lusempumalanga nje nekwandeni lusezulwini lusekwandeni nje lusezulwini lusemkhathini lisemanzini lukhona khona lapha nantu lapha phakathi kwethu nangu phambi kwethu Shembe ukhona kodwa kudinga ukuthi ube namehlo ngoba noma ungayifaka ibuko ngeke umbone uma ubungena amehlo abanye abantu bayifaka ibuko njenga nangumva ngelucela uzwe ijeni ukuthi mina bayabona kanti lutho indaba kufanele ibe ngaphakathi isuke ngaphakathi ivumbuke ngaphakathi yokwazi ukuthi uNkulunkulu uthi wayeseyabuya lo nkosikazi esebaxoxela unyazi ke mangabe lucelwa ke inyanga yezulu ukuthi akaphindele lo nkosikazi emhlabeni unyazi ke lwagcina selivumile lwathi hayi ngiyezwa lwaselivele likhipha imino emibili lithi kulungela akaphindele emhlabeni lakhipha nje imino emibili yathi wahamba lo nkosikazi wayohlala emzimbeni wakhe ngaso lezo sikhathi ngikhuluma ngoShembe lona khona lukhombeja ngemino emibili
uthi ke umphofukele esuthu ke ilandwe phesheya kwezilwandle Nkosi yamakhosi ngisaqhubeka ngiyabonga niyabona ke wendaba ezethu njengoba siyenyokeni nje ke ngomhla ka 16 17 kiwe enyokeni umhla ka 18 ngomsombuluko kiwe ethempelini likaMpofu kwanjiswa one day khona uNkulunkulu uhambisa isibusiso kuyena uMpofu njengoba uyambona ukuthi wenza izinto ngothando nangenhliziyo epheleleyo uhambisa nje one day indaba enkulu one day umhlangano omkhulu inkuhla wehlula abantu abaningi ngoba inkomo zoba ihlatshela phansi zoba mhlawumbe ziyishumi noma ngaphezulu kweshumi one day inkuhla umhlangano uvunywe phezulu ezulwini uvunywe phansi emhlabathini uvunywe yonke indawo umhlangano omkhulu inkuhla sesithi masithi no one day nje lapha eDays sinomhlangano wonyaka wonke inkuhla umhlangano kodwa namhlanje abasila bajana sihlangane ngomhlangano kaMashi wangonyaka ozayo kuthi nje basila lapha njena kuhlangene onke lamagumbomane abanye bayeza abangangani kangaka beza ngamakhumbi beza enkonzweni yasemini sizohlangana ngendaba kaMashi wangonyaka ozayo ukuthi uNkulunkulu uyamthatha lapha yakhona eEastern Cape kufuneka ayokhanyisa khona ilambu akhanyisa isibane sibeka ngapha kwetafula ukuze bonke abantu abakhona eEastern Cape bambone ukuthi uShembe uNkulunkulu sikhulu isihlalo sakhe sibe ngapha kwezihlalo zonke ezikhona emhlabeni bese beyamazi uShembe ukuthi ubani uShembe sizele lokho asizele lutho olunye njengoba silapha njena sizele lokho siphethe nje umetshiso siphethe lutho siphethe nje umetshiso ukuthi akukhanyiswe isibani sika Shembe izizwe zonke zimbona ukuthi uNkulunkulu emhlabeni nasezulwini oza nayo umshumayeli 17 kunjalo ukukholwa uma kungenamsebenzi kufile kukodwa ukhuluma nobani ke mayikhuluma kanjalo lo ukhuluma nobani usho ukuthi ukhuluma nami mangabe ngenzi lutho usho ukuthi indaba yami ayikho ngoba ngiyakholwa khona ukukholwa kodwa manje imisebenzi kanginayo ngifana nje nehobosha sisakhule emakhaya wawuthi mawulima nje uthi volibone sekuvuka ihobosha nikhona eNazaretha ihobosha ke sasithi masikhula ke bese siyalibulala siyahlinza alinalutho ngaphakathi eswini ingakho kuthiwa ihobosha nje ingoba alinalutho eswini ngaphakathi alinalutho ingakho kuthiwa nje ihobosha vele liyigobonga alinalutho okusho ukuthi uma umuntu ekholwa enganikeli ufana nokuthi ukholwa wakhe kufile kukodwa nje akukho ukukholwa kwakhe lapha kuphelele oza mshumayeli izoba mfishane nje lenkonzo indaba yaliphe ngiyakhona ngifuna ukuthi siye emsebenzini kepha omunye angathi wena unokukholwa nginemsebenzi mina verse 19 yeah ngibonise ukukholwa kwakho ingekho imisebenzi yakho uthi komunye ke ma umuntu ethi ke mina nginokukholwa omunye ethi mina nginemsebenzi uzothi lona omunye ke awumbonisa ukukholwa kwakho ukuthi ukholwa kanjani ngoba angibonise ngamehlo ngikubone ngiyakubonisa ukukholwa kwami ngemisebenzi yami uthi ke lona ke mina ke ngiyakubonisa ukukholwa kwami ngemisebenzi yami imiphi lo msebenzi yami na ingoba ngizothenga mina isuthu ngithengele unyazi ingoba nje basilapha njena sizothenga thina ifurniture sithengele unyazi eyalapha lapho kiwa khona ngolokuzana ngonyaka ukhona eNazaretha ukukholwa lokho sobe sikukhombisa uNkulunkulu uthi naku ukukholwa kwethu imisebenzi noma ngabe singakholwa kancane kodwa uzokhumbula imisebenzi yethu azosikhumbula ngayo ukuthi nayo imisebenzi awu labantwana laba noma ukukholwa kwabo kuncane kodwa imisebenzi ngiyayibona imisebenzi eshephumule kamnandi kumntala bethu khona umbhede lo kuthiwa umntala bethu niyawubona lo mbhede lo umntala bethu umbhede lo isimangaliso wangibheka mvangela wazi lo mbhede ushuthi ulala ecansini oza nayo baba umshumayeli uyakholwa uthi uThixo munye wenza kahle amadimoni njalo ayakholwa futhi ayaqhaqhazela amaqhamuka uThixo athuthumele
uzuyitshela uthi nakholwa kanti lutho wakholwa. Hey khona abantu abanjalo nikhona bafaka isithupha welokhuzana faka isithupha ungahleki faka isithupha. Hey nini mbona umuntu khona abantu abayebeze bathuthumele abanye sinabo khona lapha enkonzweni evangelini ubabona betatazela bekhaphuzela bengahambi ubona nje hey la muntu akasahambi manje uyakhaphuzela weqidindi uzubona ukuthi uyakholwa impela ubone ngathi uyesaba kodwa lutho anjalo amadimoni amanye ambethe yona ingubo emhlophe amanye ambethe yona lengubo lena ehlaza lena efakwe abavangeli amanye ambethe yona lena efakwe yimi akhona amadimoni maningi ungazuyitshela ukuthi na bakholwa abantu nani ubona abantu bethuthumela lutho akukukholwa ngoba kunamsebenzi kodwa kwande njena ngebhakede lomlomo kuphela khona lezi ipika lezi bizokuthiwa amabhakede bucket speakers ngiyayibona izipika lezi ezithe ezikhuluma zithi wa ziba khona lapha emboshongeni yamandiya zijwayele ukuba khona ukuthi mase u60 mama bese liyamameza India likhuluma le zinto zakhona angeke ngikhulume esontweni ama bucket speakers lawo khona amakholwa kanjalo ande ngamabhakede emlomo khona amakholwa kanjalo ande ngokuthuthumela khona amakholwa kanjalo abuya wavale lamabhakede omlomo akhulumele phansi akhulume eduze kwabanye abantu athi kodwa lento lena ekhulunywayo asiyiboni kahle ungayiboni kahle thula yini ungathuli ngoba wena uyiboni kahle thula phela ngoba wena uyiboni kahle laba bayibona kahle bazosukuma bona banikele ngoba bayazi ukuthi le ndaba lena imbili iyodwa umzimba nomphefumulo ukukholwa nani nemsebenzi ikhombo lena konke ikhombo uyazi ikhombo emvangeli ukungena esitiyezi ukuthi ubiza ibheka nje vele kuze namaships ungabizanga bizokuthiwa ikhombo bizokuthiwa ikhombo into enjengaleyo ubiza ibheka wena kuze namaships ngoba lento ziyahambisana ikhombo nalokho ukukholwa kesikhona ke ukukholwa okuyikhombo ukukholwa okunanina okukholwa ngokomoya kwevangeli nokukholwa ngemsebenzi esiyenzela uThixo wethu unyazi lwezulu uma ngabe uyikholwa ungenayo ikhombo kuswela namhlanje zazi ukuthi awulona ikholo ngoba awunayo ikhombo ikhombo yakuwe kayikho ikhombo kuwe kayikho usuqedile mshumayeli kepha wena muntu oyize uyathanda ukwazi yini ukuthi ukukholwa ungenamsebenzi kufile uyathanda yini ukwazi ukuthi ukukholwa ungenamsebenzi kufile verse 26 yana 26 njengomzimba njengomzimba ongenamoya umzimba lona ngikhuluma ngawo wakho njengoba siyimzimba ehlangana nomphefumulo njena sikhuluma ngawe nawe umzimba ongenamoya ufile lo mzimba lowo kunjalo ukukholwa okungenamsebenzi ufile nakho amen nanti ilizwi
Manazaretha uthe mayisekhulume kanjalo umphofu Manazaretha ingcwele ngiyanihlebela nje ngiyanihlephulela nje kuba kufanele le ndaba ngiyihlephule kaNkulunkulu unyazi bezulu uthe mayisekhulume kanjalo umdala oyinsuku wayesiyasukuma wayosika amakhekhe birthday enyanga ezulu waqeda maqeda newasethatha umbhobho sabona ukuthi hayikhona usethelwe ngezibonkolo sabona hayi njengamanje uthelwe ngezibonkolo wawuthatha umbhobho maqeda newathi Stacey wathi uShembe iqile likhothe emhlane akekho umuntu ofana noShembe emhlabeni ngoba yena uvela ezulwini uthi sathi masisuka lapha eMaritzburg ngasisuka khona sesihluke icala ngase mangihamba ngiyofika lapha emzomusha mangifika khona ngafika ngathola ukuthi abantu bafile ngababheka ngababona hawu labantu bafile babona ukuthi sihluke icala uthi ngabe sengithatha umbhobho ngabe sengihlabela ngathi ziyamazumelusi ziyamazu baba wazo wasayidonsa ingoma wasayidonsa wayidonsa impela wayidonsa uhamba nayo iroving mic uhamba nayo umvangeli uhamba nayo ushona le wayongena phakathi endlini eyidonsa wasishiya sodwa nani khona wayongena phakathi endlini wabuya esethelwa ngezibonkolo wabuya sathi siyadiniza wabuya wathi lalela Manazaretha njengoba ningibone nje mina nguNkulunkulu okhona ezulwini okhona emhlabeni okhona emkhathini yonke indawo khona mina ezisho yena ngomlomo wakhe manje inkinga ke iyodwa yokuthi thina lokukholwa kwethu esinakho kunayo yini imisebenzi lokukholwa esinakho kunayo yini imisebenzi njengoba silapha nje abaningi abantu abangekho lapha mina bengayitshela abantu bangabangaka wayasekuseni inkonzo ngibona nomshumayeli efika nje ufika yedwa nomunye nange efika yedwa nomunye nange efika yedwa kanti apha amabandla kanti okusho ukuthi beza njengemvula apha amabandla kanti ngoba lapha fanele ngabe amabandla alalela lapha fanele abakha amadokodo lapha alala lapha abantu ngoba kuzowenziwa indaba enkulu kaShembe fanele abaphithiza lapha abalalanga fanele abebona ade beshanela lapha bawufika emini njengemvula mangethe bawufika emini njengemvula baqale lihlome ayikhona Manazaretha asishintshe manje leli izinga sesikulona lokukholwa sekungelinye izinga leli lo nkulunkulu esihamba naye manje uNkulunkulu osheshayo zonke izinto zethu kufanele ayisheshe manje azama ukuthi sifunde kuye ayisheshe zonke izinto esizenzayo manje akusheshe nje konke okwenziwayo akusheshe khombisa ukuthi sinoNkulunkulu oyibonayo izinto hawu athi isikhathi esinje nithulele ningasho hayi ngiyayivala manje inkonzo lapha sizosebenza kodwa nje indaba yami yodwa ithi le nkonzo yanamhlanje yamanje ekseni ukukholwa ongenamsebenzi kufile okusho ukuthi yonke le mali oyiphetheyo ishiye khona lapha yonke eyonyazi lokukhumbula ngayo ngelinye ilanga ngoba vele ukukholwa wakho okuncane ngiyabonga Manazaretha ingcwele ngiyabonga Nkosi yezulu umhlaba ngiyabonga nyazi lwezulu ukuba ungiphe amadolo okuguqa ngikhulume phambi kwabantwana bakho naphezulu kwamakhosi asiphetheyo naphezulu kwabavangeli nabashumayeli nabakhokheli sizovala inkonzo yesabatha lamanje ekseni ngengoma ka 197 socela umshumayeli uNcube asihole ngale ngoma inkosi yombusisa Nkosi yobusisa ukuphama abangcwele Oma ungibiza